Tata mwibali ya Yesu ntukusima bwe baba zawe, tukusima bwe ngonzi zawe Mukama, tukusima bwe Esagama y'omwana wawe Yesu Kristo eyasesekera bwaitu abasisi nuko Etwogyeho omusagama omutwezebwe. Ntukusima bwe Esagama ya Yesu eyatwogezeho ebyokusisa otwikirize Yesu Kristo nk'omujeni waitu. Tukusima bwe Esagama egi Mukama eyatuletira okumanya Kristo. Ntukusima bwe Esagama ya Yesu eyatuletira obugabe. Tukusima bwe Esagama ya Yesu eyatuletira okuhindurwa okuruga mu busisi yatufora abarukwera bawe. Webala bwe Esagama ya Yesu eyatwogezeho ebyokusisa Mukama. Esagama ya Yesu egintusaba ekiro kyati etaho musingi gw'obwomezi bwaitu, eyogye mu byona ebyasisira obwomezi bwaitu, eyogye mu byona ebyomunyanzigwa yahandikira obwomezi bwaitu Mukama. Leka Esagama ya Yesu egi erubatire musingi gw'obwomezi bwaitu ekiro kyati eyogye mu buli bara lyona ery'omunyanzigwa yateire mu bwomezi bwaitu, eyogye mu buli makamba gona ag'omunyanzigwa yateire bwomezi bwaitu, eyogye mu buli kasitale kona ag'omunyanzigwa yateire bwomezi bwaitu akabaire nkatuletera kunobwa buli bara eribi ery'omunyanzigwa lyona yateire mu bwomezi bwaitu eri kutuletera kubingwa abakubaire batuyamba. Ekiro kyatereka Esagama ya Yesu Etwogyeho mwibali ya Yesu buli kwiragura kyona ekyo omunyanzigwa yahandikira bwomezi bwaitu. Tata leka Esagama ya Yesu Etwogyeho buli kyokwiraguza kyona ekyo omunyanzigwa yahandikira mu bwomezi bwaitu. Tata mwibali ya Yesu leka Esagama ya Yesu Etwogyeho ekiro kyato mwibali ya Yesu ntwete Esagama y'omuhendo mwingi, ntwete Esagama y'amaani amaingi, ntwete Esagama y'omuhendo mwingi. Esagama ya Yesu kwojaho buli bara libi eri omunyanzigwa yatuhandikireho, kwojaho buli kintu kyona ekyo omunyanzigwa yatuhandikireho, kwojaho buli kitonyezi ekyo omunyanzigwa yatuteireho ekituletire kugaywa, ekituletire kwangwa, ekituletire kubingwa, ekituletire kuburwa kuganja. Tata mwibali ya Yesu ibarere nebitonyezi ebintu byayogyaho ekiro kyati Esagama Yesu netwogyaho ebitonyezi ebi n'amabarago mwibali ya Yesu. Ntwete Esagama Yesu kusingura byona ebyatusingwiro, ntwete amaani ag'Esagama Yesu kwogyaho byona eby'omunyanzigwa yateire bwomezi bwaitu, oburwaire bw'omunyanzigwa yateire bwomezi bwaitu. Leka Esagama Yesu ebogye ekiro kyati mwibali ya Yesu, leka Esagama Yesu ebogye ekiro kyati mwibali ya Yesu oburwaire bw'omunyanzigwa yateire bwomezi bwaitu. Leka Esagama Yesu ebogye ekiro kyati mwibali ya Yesu. Ai Tata leka Esagama yawe yogye Esagama yaitu eyogye endwaire z'Esagama mwibali ya Yesu. Leka Esagama Yesu eyogye Esagama yaitu eyogye endwaire z'Esagama mwibali ya Yesu. Leka Esagama Yesu eyogye Esagama yaitu etwogye endwaire z'Esagama mwibali ya Yesu. Omwoyo arukwera ekiro kyati amaani gawe nugarubato mwibali ya Yesu. Leka ekinkumo kyawe kiho byona eby'omunyanzigwa yateire bwomezi bwaitu mwibali ya Yesu. Tata mwibali ya Yesu leka ekinkumo kyawe n'Esagama ya Yesu kihandika obusinguzi mu bwomezi bwaitu. Leka ekinkumo kyawe n'Esagama ya Yesu kihandika obusinguzi bwaitu mwibali ya Yesu. Tata mwibali ya Yesu leka ekinkumo kyawe n'Esagama ya Yesu kihandika obusinguzi bwaitu mwibali ya Yesu. Tata mwibali ya Yesu leka ekinkumo kyawe n'Esagama ya Yesu kihandika okuganja kwaitu mwibali ya Yesu. Tata mwibali ya Yesu leka ekinkumo kyawe n'Esagama ya Yesu kihandika okukurakurana kwaitu mwibali ya Yesu. Tata leka ekinkumo kyawe n'Esagama ya Yesu kihandike obwomezi bwaitu obw'obusinguzi obw'omumaiso mwibali ya Yesu. Mukama bakama ekiro kyati ntusaba Esagama yawe tusinguze mwibali ya Yesu. Tata mwibali ya Yesu ntusaba Esagama yawe tusinguze byona ebere bitasobora kusingurwa. Leka Esagama Yesu ebisingule ekiro kyati mwibali ya Yesu ebyarugirire mu musingi gw'ekayo waitu. Leka Esagama Yesu ebisingule mwibali ya Yesu. Mukama bakama byona ebyatuhandikirweho ebibi, ebyatuhandikirweho sitani ebibi. Leka Esagama Yesu ebyogye ekiro kyati. Leka Esagama Yesu ebisimuleho mwibali ya Yesu ebyahandikirweho abuso bwaitu, eby'omunyanzigwa yahandikira abuso bwaitu.
Yesu leka esagama Yesu ebisimule ekiro kyato mwibali ya Yesu ebyahandikirwe habwomezi bwaitu ebyo mu mwoyo leka esagama Yesu ebisimule ekiro kyato mwibali ya Yesu mukama herezo obwomezi bwaitu embabazi zawe mukama leka esagama Yesu eturwanire mukama leka esagama Yesu etusinguze mukama leka esagama Yesu iheho ebitonyezi byone Byomunyanzigwa yatuteireho mwibali ya Yesu mukama webalabwe embabazi zawe mukama webalabwe embabazi zawe ntusingura kuraba mwibali ya Yesu ntusingura habwa amani agesagama ya Yesu tuli basinguze okuraba amani agesagama ya Yesu byone bibere bintulemesa ekiro kyatesagama Yesu ebisingwire byone bibere bitugare nyuma ekiro kyatesagama Yesu ebisingwire byone bibere bitulemesa genda maiso ekiro kyatesagama Yesu ebisingwire mwibali ya Yesu mukama ntukusima habo kuba Biblia negamba ngubakasingura kuraba amani agesagama ya Yesu nabo bwakaiso bwabo mukama ntukusima abo bwakaiso botaire obo bwakaiso bobusinguzi obwakaiso bokurabamu obwakaiso bokorakorana obwakaiso bogarura bushaka obwakaiso bokusaba esara zikahulirwa omwibali ya Yesu tukusima mukama wanga momezi habo kubomanyire okwegomba kwemitima yaitu ekiro kyati mukama nokuhikiriza mulitwe omwibali ya Yesu Kristo mukama waitu amen.